Pamirsa ya diastun margi sampalan toya pakah kejantenang puput kebecikang ring warsene mangkin. Nanging ring lapangan pemargin nyane durung antar. Yening selain saking proyek ring lapangan, kauningin durung ranjing proses tender layanan pengadaan secara elektronik LPSE Klungkung. Kantor sasi mangkin OPD sanemo paiketan kantun nyagayang perencanaan. Wakil Ketua DPRD Klungkung Wayan Baru Mausang Yening nenten kaslehin mejantan usulan sanes sampun kaunggahang dawak warsa kali-tali kali likur pemarkin nyani sideng lintangin galah daneng wawohin usulan inucap mangde kedadosang prioritas nanging ring pemarkin nyani durung antar ring lapangan napi malih margi punike rusak ngawinang baye kramane manut Wayan Baru margi inucap rumasuk jalur utama untuk parikrama wisatawan nuju objek wisata Nusa Penida saha pelabuhan Toyo Pakeh Nusa Lembongan sane katahnyane kakosekin penumpang hinggian wisatawan domestik wiadin mancanegara. Punika mawinan proyek puniki patut molihang uratian napi malih galah anggen mutusang tender muatang galeh suwe. Ring lapangan pengaspalan ring Nusa Penida muatang galah santukan kantun nyantosang pengiriman material. Kepala Dinas PUPR PKP Klungkung Madi Jati Laksana Mausang, ring proses lelang fisik pemargin nyani kekantenang mawah, santukan akeh perencanaan sanekawah anutin kahanan ring lapangan. Dani Mastikayang proyek mecikang margi sampalan Toyo Pakeh sidak laksanayang warsane mangkin antuk anggaran siki koma kali miliar ring APBD perubahan kali tali kali likur. Bagi arte Bali Pos nguningayang.